Nili Bahawar Panjan Longchap Baptist Church along Surihinira Inkoira Hini and Inkana Parman. Ingdeng Thomkep NKBAWD Women Seminar Longchap Baptist Church along Kipiman Pona jaimek mesen pen kapachun po. Pining NKBA Nimarli Krung Saila pen Kachipati Ingdeng Thomkep Kichok Longchap Baptist Church along Kapaman Ponahut NKBA Angkang Amonduli Lapen Fellowship Kado Kavi Pharoi Sira Kriplian Longchap Baptist Church along Amonduli Tin Pen Chitong Dun Ason Nimarli Tum Chipati Dun Renti Lasto along Penang An Amonduli Tum Chipati Dun Si Nong E Chipalong Dun Renti Laso Kachipati along Kachipati Dunatumaphan Kangkrung Kangsai Dunatum Laki Difu Baptist Church Pen Silarson Rongpi Thengmuadong Baptist Fellowship Pen Bireningti Kekangadong Baptist Church Pen Khonsing Tirang Lapen Upper Dokmuka Baptist Church Pen Prodip Timungatum Pensi Kachipati Atumaphan Ingkrung Saidunlo Bangkya Basti Kachipati along Kiching Sianong E Upper Dokmuka Baptist Church Women Department Aduntu Dehuri Lakhai Si Baptist Church Women Department Lapin Kithom Anong E Kekangadong Baptist Church Women Department Bangkithom Asipen Nong E Kachipalong Amonduli Animaliatum Kiching Si Thedong Baptist Church Women Department Aduntu Anong E Dokhora Baptist Church Women Department Lapin Kithom Anong E Bachikrang Baptist Church Women Department Bible Langdeng Ning Kachibi Pen Kipu Nong E Kachipalong Amonduli Animaliatum Kiching Si Tarabasa Baptist Church Women Department Adun Thuanong E Jangnai Langso Baptist Church Women Department Lapen Kethomanong E Difurong Chingdon Baptist Church Women Department Ningpi Ningso Kachingki Anong E Kachipalong Amonduli Animaliatum Kiching Si Hanjang Langso Baptist Church Pen Juna Tironpi Adun Thuanong E Daygrum Baptist Church Pen Phurdon Ningtipi Kithomanong E Panjan So Baptist Church Pen Sangpi Pudumi Ingtipi Dehuri Paklang So Amonduli Pen Rolika Rongpipi Isher Richopi Atomu Kithananong E Kachipalong Amonduli Animalia Tum Kichingsi Jangnai Langso Baptist Church Pen Amphu Tokpipi Aduntu Tarabasa Baptist Church Pen Novila Tirangpi Lapen Kithomanong E Ki Lokhijan Baptist Church Pen Kaje Khansipiatum Nong E Chipalong Dun Lapen non kivangji Ingdeng Thomkep isi kichok katalon ponji ke NDBCF angkang alongsi paman pontupo pusi pachinipo. Itu apa ke anak bahasa kepilang ko? Ima itu naso mian seminar. Itu mereka cakali. Sekarang anak sin tuan pacak lo. Apa itu mesen ke hak keceng ke pini kipleng an setami. Jom misalnya kadang kali itu kita nak kadang kita kadang kali anak persalaman itu misalnya tempon ulo, lapan itu ningarong piglo, pilih pilih hari anta, itu ningarong pet, masuk ame kapachun long apot, kadang kali mendiri tinggal kira tinggi itu anak kan lapan dak anak malam ikhak kipi itu lapan dak mendiri adontin kacirap dun lapan tuh kapek bentan tuh kacirap dun tuh pik bikaku itu MSC lapan MSC hemasor J Singapi karena itu bahini bentan akhirnya donglo lapan itu kabian lo CM anak ini bentan itu hidung akhirnya longsi itu suami itu pitan pun kicun pun di nah itu masih soal kabar kayak apa nang lebih dasar mepan kirap dulu tum anak kan ini kelompok. Untuk apa kita itu individual sih keklaim itu cuma tamat. Apa nampak itu dampaknya loh. Dan alam itu ta itu semua kabar ta nongol ta. Lepas area pen kita kerja tu lepas menduli nerke apa kalau itu bahkan ladun. Dasar kawe tetapi lampen ba biji sore pen ke lapor adun Curun nah longcha ponduli long dari kithom pen dari chok pini an kecepati gitu kon la bangso result bade la ke hai kecepati long ke hai dulu tuma monduli la ke jengsi ke bangke asi pen kecepati di long ke jengsi long ek long ke upper dok muka baptist sa monduli pen la pen
second anong ci palong tu na ba ke dehuri number 1 monduli pen la pen ke thom anong ci palong tu ba ke ka do monduli ni marli tu pen si lo ko ba son tha taxi bang ke thom ase pen dai ci pate do lo la ba so lo ke cheng si anong ke the do monduli ni marli tu si lo lo la pen ini anong bang ke dokra monduli ni marli tu pen la pen ke thom anong bang ke ta monduli ni marli tu pen si ci palong kon lo son thak thak si Bible Ingdeng ning ki chibi pen ki pu long si tame ke cheng si no ke tarabasa amonduli ni mari tu si long lo la pen ini anong bang ke jang nei lang so amonduli ni mari pen la pen ke thom anong la bang ke rong ching don amonduli ani mari tu si kon lo la pen aru dolang ko dolang neng pining su ka chingki neng pineng so chingki long bang ke individual song si ke cheng si no ke rina teron pi hanjang lang so monduli pen si cepate dun pen cepalong dun lo hini no bang so ka kudang ing tipi dai gruma monduli pen si pon lo lo ke thom anong ke bang hini do la ke sang pi pudumi ing tipi panjan so monduli pen la pen lonika rong tipi dai huri paklang so monduli pen si pon lo ako ki jusi la ke stereotype atomo ke parjan pen ki than la ke jengsi ke om phuto repeat la ke jang nai lang so amonduli pen hini anong la bang ke norila terang pi tarabasa monduli pen leven ke thom anong ke ka jek long hansepi lokhijan amonduli pen si long la hendo chepate result anke peneng ke PHAPF area lo si kewangjian lantan mate 2023 bang ke NDBCF area long resi NDBCF long resi peman ponpo ceng pini asita nama tu penaku mesen pen pecun long ko atau pana churu lo la penan part aku nili akero ko pithu bang monduli tin delegate satu mo sita hedi la penan part akado ko we speaker ton pen ceng lok ngambeng lang phan pipin pe ke pecun long pe lepot la ke arna phanda nili akero pilo la pen ke pini ki ju sianong we nili tum reception committee pen isia message as a whole kar beng long phan hedi nili mane nili ke thek ka chini le bolam kali hedi eta nili ka ningje kang tung bang la halo la no do ji tu 30 afong hedi women seminar ki bi isi mana nili tum ningarong picnic sing sampik athema la bangso ame kibija feel hedi ho la so feel along le hong hari apurial along le ta do lukhimon apurial along le ta do la pen ka adibasi apurial along le ta do la pen hala karbi hemtun kala ke lukhimon akorti tum sena ki kimpidun lo mane poisa pen hedi la si isi mane as a whole karbeng long pha isi dak penili message ki pikang tong bangkel halo je along pen along arjudu long je la Hindu Christian lokhimon la hayalang hedi ko peni chipadik dak sai thi do seta nili tum pini dadak pining hedi hola 30 afong women seminar hod hedi thang mane Hindu honghari lokhimon alam abi nili no her kaning ji lo mane honghari along le lokhimon along le adibasi along le karbi hemtonang kim dono bang ke la lokhimon porial tum pesena kim lo la pe ke la dak ji tu la seminar huri hodi ho dukana ke bidun honghari purial tumta dukan ke bidun do lasi lahen kan ning ching sam hedi la dak pen isin dili message kan ning kang tung la halo la pen ka amei ta seminar ta pichu long pe me po la pen ke na tu media tum pana puthoda kun la khero pilo ke cheng pen ki juda sita hedi ili tum pichu long ra raport na tum hata khero la sini lam